wirigiro bwakwa nwithirite wina ntuku njega na ingukugwata ugeni ikiri nteto cietu ceru themwe na rweri tariki 13 mweri jwa 2 mwaka jwa 2024 nkureterete nteto kuma kaunti ya Nairobi, Embu, Tharaka Nithi na isigo bionthe bia kaunti ya Meru. Amona nteto iria nkureterete ni Zemwe kwithukirwa ni antu bati kumenyeka ntere cha mwirongondu wikarikarire ritigirite mukuru mwene nja atemangi mwanka guta uturo. Nguchani ogukujirwa gatigati ka MCA Bameru gikundi kimwe gikiuga bare bakwenda gutumochore nanga bana kawira no kaba kuinyirwa. Bunge nene guchokera nyuma ya rutha ruraja bakirigirwo gutungatira mantu mwanya za gitumirio supplementary budget. Rwanda rwatigania gutonya ugwatine bwa mpara kumane na mpithukiro cia njogu. Muonaniria wetu wa mathithio ntuku ya narua ni MAUREEN Kirimi na ningetwa MAUREEN KINYA na nteto cietu ciriambiriria thaiji ni kumirite kieba nturene ya mwirongundu igembe north nyuma ya nja imwe kuithukirwa utuku bwa gukira narua ni antu bati kumenyeka na gutigwa bate mangwa mukuru mwene nja ezi ni atigi akuite amwe na Kinya mwekuru wawe thaiji ni akwamukira utungata kumania na we kwithirwa Kinya we atemangi na uchonkoni ni bwambiritie. Rero kire Thaa kuminisele URETERI ara kurua saende ande throte wite kanda urangeti ote witika nda na ringi ndacoka ringi themwe nda urangeti ringi otewe nkuona musiyo nda ringi thairi nda urangeti ndeta ntori be ya ta urangeti muma otewe tukuona irio kithenji uri oteri na kumirire mabati ne oro yethira mamsai bakuboro erinjau bena mama ni barariti akana ko oro thairi na rari musia mwira amuria no ntote ta skuru amwira katwengifi amwira okori anga kuriria ciate aranda ndethirwa atena mbia rugire ndiro turoge twethira bakwite bo belu no tukia twethira bakwite kanjira no akwite na babo bakwite batemangi na bakuro baturuanja lakini kanjira atika kwite na buya na kwena atavira pio lakini na umiete Kinyawe bobo ibuo koje kuma akire anto barabara re bakonana ana mtokire ntugo oye ogoro na Kinya agoikinya ntugo oye mutherukire baekojete kuona akana ari wabura ba mutigire igoro no ende ba Kinya agwake kwethirwa iyo anto makia wake Kiriro gikigwika kiri anto obonthe baba kuite kuona onyamu boboro thikirite anto obaba baire baraba ithirwa rukire bamami mitumbara anja ya nyomba yao mukuru ntokire akwite na mwekuru wake no atigeria kanini Kinya gwathirikira. This morning we got a report at about 9 that there was some kind of murder that happened here, and when we came here we have confirmed that a couple, a man about 70 years old known as Kirea Mtoiterekia and the wife were attacked, and that left him dead and the wife seriously injured. We have taken the woman to hospital, the wife. We understand that from the scene, this might have happened early yesterday in the evening, because from the look of things, even in the kitchen, the supper that was being prepared was not even consumed. So we suspect that the attack was very early in the night, in the evening, at around 7 or 9 there. Ende kirage kurombwa ni ati anto obaeno gwa yantorano no nto batiko menya gitumi ikia anto baba baire baithukirwa na baba baithukirite ibao bakiromba thirikari ni thuchie itagaria rirempwe gutigira iba kuthingatiria na kumenya uma abungwa na baba baoragire bajuchirwe matagaria makiwatho nteto cio bwa muno nteto igwikira nyanto bangi ubwa kabisa nonto abo butaka ringi nture yetu koito kuromba thirikari ibwithiora kumbikana na mpwe bakikisha bakuthia tabamenya kethe mantu ya kini kya yoimbi kethe ni amba ba watwe kana kethe ni walifu bo muthempo bunthe bora nkuona maafisa ba thirikari ba yao
batũcungusire tafadhali tumenye umake thimbi na kenda kuthiri obua kinya community nontu mwanga thayu muti member community utina obua nontu ba mantu ayo karika nontu tukuwa sekiwa ndo kenda kwalelia mukuru na iriete mucioke na bwithitie mantu ya mea na imukuru ari mukuru mwa kabisa wendini antu bonde nontu ubu mukarikirite tuntu bubwa iromba ria kwa nkoromba twana tula twatiwa na batetheru tuthome na twinana bene the okwire na ina ana bathatu kawira na kibing na muthomi batene ina kanethi bakwire na no babetora bamenyere ende bautiwa bongo thirikari ni bati kuyukio ucunguci na ikachunguza mantu ubu bakayukirwa atura kumbikana thirikari nuntu ntore tutone ku ntu kuri yiga muntu aite mangwa no aturua nje oro kwake muci no tibia wito nombi ka nombi. No matter how long it takes, the wrong arm of the law will catch up with them. We'll get them. We cannot entertain such kind of heinous act. It is inhuman and it does not conform with the societal norms. We'll have to get them. Kuma Mwerongondo Gembe North, Petan Class, Chabare. Onde mbunge nene ichokerete nyuma ya rutha runene mukaririgite wa kamiti ya watho na Kyoto uria niwe mubunge wa Tharaka Gitonga Murugara na ugite kuri na andu aria chabata ire ibangiririo gukurukia mpongeri ya mathabu ja thirikari niyo supplementary budget. Murugara ugite rwaria rwegie kubangania IBC kaire rukae wagitio ni untu kuri na nteri gwitia kuthithia ithurano binini nibyo by election na ugite mubango jwa yendekithia ria nyomba cha maguri janthe ni untu bunge buria bwirigiri gutungatirwa na mpwe kenda mibango ya thirikari itikareme. Kagita kala bunge nene sokerete jikaro jayo muthenya omde marutha ruraja mwekari to kamiti ya watho bungeni ule no mubungu wa Tharaka Gitonga Murugara ari gukombira muthenya waro bunge eno ni banganite kwambira jikaro ino na mantu kathumba malene magitumi kinene kilo itina mbere bonde ino mama onto male bunge eno kethirwe kila itheria ni kwaleria na gwitikio ripoti ya kamiti ya ngwataniro kamiti ile ya thithike walaniri nyombani ya Bomas amujo Nairobi mwaka muthiru. Ripoti ya watho bogotibwa kibwa nyomba jabe yande ne kuligolo kwa lelua amono banga ne bwakigina ya supplementary budget ikambira ro afternoon ukona mantu maingi muno mambira kuya nadico report ila ya National Dialogue Committee ikaibere ogo the affordable housing bill ikaya itokwenda chinge chikwa before JLAC the security laws amendment irachi security chiyete na ya statute miscellaneous amendments chiyete na kumangu bukode nyato kurutha supplementary budget kuto na mantu maingi muno makurutha mathirikari mambunge na makamiti chetu bungo jwa Tharaka harigotari ba commissioners bajero ba kamiti ya ABC ne untu bunge bukethera bibwambere kola itherua kenda gutigira ithurano binini bila bikulegelo kuthithika ne bikuthina mbele nadico report yena proposal ya ABC lakini ile one tale ogo IBC ni kwenda kunenkwa umuhimu sana through the IBC kaingo mantu mamo the marugamite mathina mbere yambagira nera ito constitution of selection panel aguno bakutheta bono bakiuga no mwanko upizani na thirikari bawatanire through the selection panel embega lakini whichever way na bora gukathi IBC niyo yagiri kunenkwa priority ye number 1 nonto kwena constituency makana chiere itarutha by election na twina wards mbinge muno ikwenda by election na tindo the Murugara akiuga gutebura Rais William Ruto agatonyero tariba commissioners baba tabula ngwatanire azimio ekuthina mbele kuga capture to tibenya capture bwega nonto na bore aringi bari na thirikari ya Uhuru Kenyatta no buto uga ibaruthitwe nonto they are the numbers endi ogu thirikari no yina numbers na gwiria mbunge nenu democracy numbers icho chitha wikiendekana wena cho ukathibwega utena cho mantu maku matindu kuthibwega lakini tukona president onoiga kanenkania guidance atiagiri kwa interfere directly nonto kana kwina formula yetu magirwa na neo yagiri gutumirwa selection panel ekaruthwa alafu tukathulirwa antu ba IBC Murugara ligogiti bwagoti ya wakibwa nyumba jabe yande nonto bonge bukala ithirube bwa mbele kenda gutigira thirikari ne kuthina mbele kuthira ni goti bobo mbele ya muritu thiete wetha tom ugoti buria kwa thaino burunga mitune koti ekane kwa priority muno enu ndiaria without hesitation nonto mbecha chia February chiomba kuria kugitwa lakini bi thirikari kenda mbecha chia March gitwa
Koguo kanenko priority kaingwekero kwaye an act of parliament president ya make saini na ya mbere gutumika in as much as appeal maybe the number in the court of appeal lakini ndega kinyaga gatuika academic exercise yani agune ko manto magi kithomo eno ntu kaigwa twakerukire manto agu twekira the affordable housing act ni kwenda kunintwa parliament kaingwekerukwe ku mamuji munene Nairobi Mbeta Ntone Rangi wa Kathenya. Ntomurume umwe na rietwa John Mutembei kuma ntura ya Nchengene achindite igamba riria arathitangite rwangi rwa gwikira stima kiri matura kotini ya Maua. Ntuku ya Narua arabathitangite ne kuthukangia into biawe ta miti na majani. Kuringana na wakili Kirimi Mbogo, mtu wonde ena kioto gya kuriwa ni thirikari into biawe bieja kuthukangwa kiri wikiribwa stima igamba riria ritongithitie obisi ya mubunge John Paul Mwirigi aria abisa umwe wawe anarietwa Patrick Mathi akwirikana na araunjagiria mwingi kumeneria mwene igamba riri. Dennis Mugendi katumenyithie imukinyire jwa kuonaniria kuri na umbani mukuru John Mutembei yonete nyuma ya gushinda igamba kotini ya Maua bari na wakili wawe Kirimi Mbogo. Igamba rathitangite kampuni ya stima ya Kenya Power wamona ya Rural Electrification and Renewable Energy niontu ba kwinyangi into biawe birio mitiki thumba na majani ntule ni akithia Anchenge kiri murandi jwa wikira stima na nandi kotini ya thene imuri 320 cia winyangiru into biu na ingi 300 tacio cia kwirwa sori niontu bwa ikarika riu. Tariki 19 cia mweri wa Nteto 2023 grupu ya antu ikiuga gagetumine mheshimiwa John Paul MP wa Igembe South batonyire mundene jwa client yo kwa Mutembei bari kamite benyange manyani na benyange imera bakiuga ni stima ikorokirete ona ireti ni mheshimiwa John Paul na manto tajau lakini client yo kwa nuntu atoritwe eja na rutha rwa muntu wowote gutonya mundene jwawe ni twaikirie gamba kotine na tariki 7 cia mweri juju koti ni rarikirie koti gutwa judgment ya go compensate ya go chokia client yo kwa Mutembei aria asarere atonyirwe na neba muchokeretie ni gutwikite Rural Electrification and Renewable Energy Corporation ikamurea chiringi 373 area of value ya materia ya thukirwe mundene jwawe na bachoka bakamurea chiringi 300 iri damages ya malicious destruction ya property yawe kwinyangi into biako kuita miti yako kwinyangia mayani yako na biakura biako mundene ndethire rikwithira taibirwe banidi nontu tiri muntu wa mburitie kinya buriku woni bibitu ngwiritwe ndiona akawakiri yo kwa mbombo muria timeanimbi kuringana bu antheterete. Wakili Kirimi Mbogo akiuga mtu onde ari na haki ya kuriwa into biawe mbere ya stima kana murandi jwa thirikari jukurukira kwawe. Bungi aliuga ni babangite kuthitanga bisa wa mubunge John Paul Mwirigi tawe Patrick Kimathi ni ontu wa gwitura akaujira mwingi jwa kithia Anchenge ikurure muteja uju wawe John Mutembei na wikira uturo bwawe ugwatini wa mona kumuthukiria rietwa na bubu kithura buri kanukia na kionaniria kiri antu tawe baria bagutumira mandraka thuku antu bamwe bo bisi ya John Paul ibathithirie michemanio specifically I think ni PA wawe itakwa Kimathi bathithirie michemanio bage insight antu bana au area ya Anchenge against Mutembei bakiuga Mutembei no kurigeria maendeleo jeja kwao nontu ne ikitie kesi kotine nontu ba morongo jera baririe akiuga Mutembei ni athitangite nthaka imwe cia ire cia temamite kwawe Mutembei atathitanga nthaka Mutembei athitangire Kenya Power na Rural Electrification ende nontu ba kugeria kuonania Mutembei ni mkosaji na go insight public against Mutembei na Mutembei kire athithagia ni guchwa haki we kotine
itagaria rira tukujukia tukithiria gutaa babere tweba turi Thaa iji Rural Electrification and Renewable Energy Corporation. Next tweta kujukiria Thaa Nthakai ucia insaitaga antu bakiuga bari obici-ine ya John Paul te mono nuntu itukubamena nikenda tubonia kinya bo ii ni obici baina cio na ikirietitwe ni sheria uri obici-ine ikirietitwe ni sheria ubati kwithira muntu mbere kumenyera sheria katuthingatane nabo tubonie obici yao ibati ikirietitwe ni sheria na wakoso uri obici-ine na sheria asara ire gatonyoka ria kwengwa binafsi bubu bwe kinya kionaniria kiri aritibangi bangi ba thirikari usipayuke ovyo tu ntunturi siasa ne kwenda gukenia antu kila kitu ugaga na muromo jwaku ni gintu kiumba gukuria kana gugwaka bou ni bunkwenda kuuga nuntu miario iria Kimathi aririe muchemanio jou yekire mutembe yororo sana ambiria kumenwa ni antu ta muntu uria kwenda ukurega maendeleo kwao bubu ntikwaria bubu nuntu bwa stima ukurukira gwaku no batikuriwa na tini nkugau ni thirikari kugau. Dennis Mugendi, Weru TV, Gembe South, County ya Meru. MCA wa ward ya Thaa Jim Muchoi ni achumiritie gutariria ugwa nyuma ya njogu kwambiria kurithia miundene ya Karina aria kuri na maketha mono mpempe. MCA ujo noritie rwangi rwa nyomochia kithakane ru KWS kuthithia na mpwe kurigiria nyomochia we na kwa akarikanya gaguketha irima riao kethira ti ubakajukia watho njarene ciao augite akari bawe bati tayari kuriwa ni mpara ni untu bwa thara ya njogu na murungu abatharimite na mbura kimerene giki mukirimithika na araniritie nawe na tutumira riboti iji. Wirigiro bwa karibando andatia Thaa tigania westi kuyuria nchuku ciao nyume mpara na kiaramo kia kwemea kia Nteto buri watine bonene nyume njou kwambiriria kwithukira miunda yao mbere baketha baadu toichie issue njou ne athirire turo mindress last time lakini katuriari muno turi anto ba Thaa nonto njou cha chokere ringi na last year anto barimire batumira ngarama nyingi muno mindene njoche ya chiaria kila kitu chethiria na kuwende mwaka yuna yu anto bakenda virezi bareterere anto baanda bari mato tona njou koreo kinya gitareo ketha rampembe chemindene ironjo iria ire ngiri kithumba na ko utuko boro necho joije yangite miunda nyingi sana ndene ya wondi ya Thaa joije kora miunda last year anto batiro mparene be yakwa na msanda yote kwana then nanto bare thina muno kuthomithiana na bangi muno bandropere kuma chukuru so this year turaije no tubamburera urete nyingi turaije thina kuthira na tubura tukume batu tumenya ntu betu batina mpara na tumenya ntu betu bakiona resources cia wiki chukuru lakini kuringana na miundera yenyangitu ninjo wigoro na icho tuku na njuire chendelete kwithira cheko still na ntubakenda birezi kaba chikariti ikona ni antu betu ibarimite bene bia kore lakini bandu bachoka mparene ringi kuringana na MCA wa Thaa Jim Muchoi mkurani na mwaka muthiru kaitene kambura nira urite guntu kuonthe na gutene tumiga kurukiria nyumo ichi nyangiria antu maketha ori kwina bia kure kinya ikarone bia nyumoi last time antu bakenda birezi ba turumangire ba batwira katwe barabara ne njuu ibonto bya kurabyo kinyangwa lakini ntakumenya gethira kwina miunda ina title president rira ari twari nweka rumo ndio muri manto title ature title chetu yerende so ntakumenya gethira thirikari kaya na title barabara ene njuu na anto ibandikiro bero ba compensate na ni urongo mtupu thirikari ya rithethianto ngoimbe chia kuilelia form anto batumira ngarama kithomba wikia form nambi no te mundu ori wa kinye 10 so batu no nto ito testere to no te compensation ikabwithwa na nya thai
kinya be yote compensation ikabwithwa kanambi batu katukauria turia kari bora tukwaria ni gwikaria miunda yetu tikari wenju no tote muntu kwenda compensation thirikari kana kuya kwa story chorongo kana kuyulirirwa form chopusi tena mana kenda njo uche yeire miunda na antu bakaira bires bare yabare bakaretie njo nara ikire ya miunda yantu kwa hivyo katukwenda kubera ya kwithira kwina barabara njo ire athwana ibe bamiriteru muthanya twinabo na be njo bajiretere ku muthanya tutuikwo kwa hivyo katukura KWS ibe ibange nonto o mabungwa njo yubara yako kujitekera kya batu mpembe chetu chemndene tukare na tutechire chionga tujire anyama Reudi mnarombete rwanyiro karia bwa kithaka KWS kuyukia matalia ya ruana kwebelia nyumoi miundene ya antu mbere mantu ya thuka nkuruki na bia kurabire bi mindene thai bike ya kurekwa bika kinyango ninjo then ni kumaanisha ana baraba mijubo ndo bakandira chukunu ntanto baba tena source yengi ya income na kumaanisha ntu bachokete mpasa nere ngi membi meri ile thatu yeyete alafu thirikari yanjirie ni kureta msana ni msendo tiro bareta yanda so kintu gran kuromba KWS no tunende njoi kwambiria hukuma tafadhali ibari jo anto barita into mindene number 2 bara mokurira njo uni bran kwenda kuga ndire MCA wa thwana kakwenda kubera round yetu mona ringi utenjo tutetegeria njo ikinyanga minda yantu na uni ntetegeria anto batiwa baina umaskini na bare mete ntetegeria anto batiwa ana bata chukuru na bare mete kana bare moko access services inge no nto bako ya kukinyangiro minda injo noke ya kwithira nankwenda kura KWS please gato kubaromba mbairuyo waita njo ikila ndene ya thwana na kwa thiba kwenda kwanelea kujireta no sasa wa still okay akwithira kwa kamera ya thwana kinyo ikari ya thwana nkiripotera Weru TV kuma Tiania mbita wa mukiri wa mithika Eta mbere kurumira Nteto chetu nchokerete nyuma kagita agate kuraja na chonkuruki Mabate, we mama mabate, mabate. Ukipata baridi, nunua mabate. Mama mabate. Ukitaka usingizi, nunua mabate. Mabate raino, ni raino, ni raino. We mama mabate raino, ni raino, ni raino mama. Ukitaka kununua mabati, chukua Raino Mabati kutoka Raino Mabati Factory. Wanakupa exact measurement ndio usave pesa. Ama namuna gani? Awe mabati ya sasa ni ya Raino. Mabati ya sasa ni ya Raino. Chukua mabati mama ya Raino. mabati ya kudumu ni ya Raino pekee. Yetu sako irina nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonda badrikari na kinya kambuni turi na MOU nabo ya gutigira ba kugarura utoro bwa kukurukira super mapato loan kuma enjaga ne ati utetwa garanta utetwa shares na no uri runuru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance kuna utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere yakwe nagwe kana waranire na tukurukira namba yetu edimu 0711038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Panda tukupandishe on Go Entertainment this new year on GoTV bila kulipia extra. Kama uko on GoTV Lite, lipia GoTV Value. Utapata kufurahia GoTV Plus. Tayari on GoTV Value, then lipia GoTV Plus uenjoy GoTV Max. Kama wewe ni wa GoTV Plus, lipia GoTV Max ujinice na shows noma kabisa on GoTV Super. Furahia the best sports, international shows na local shows una like free. Download GoTV Stream. GoTV, love it.
shosh, pole. Hatukudhani utashtuka hivyo. Tuliza roho na Joy Max Mwevoko. Wow. Nikiona Joy Max Mwevoko, ninatulia katuli, ina shida ya kisiagi. Na bei shosh. Bei ni ya shosh. Bei ni ya shosh. Joy Max Mwevoko kutoka Joy Millers Limited. Unga uliokamilika, bei inayokujali, furaha ya nyumbani, wema uliokamilika. Joy Max Mwevoko. Tufurahie pamoja. This February, tunakupenda daily on Star Times, where you make me the happiest man on earth. We're serving you hot drama and steamy romance from the best telenovela makers. Captivating Thai dramas My Forever Sunshine and My Name is Rhea. Intriguing Indian dramas Divya Drishti and My New Mother-in-Law. Passionate Filipino dramas A Family Affair and Crocodile Whisperer. Catch up on your local dose of drama on Pink Ladies. Will you marry me? Please marry me. She says, yes! Yes! And the unmissable dating reality show Hello Mr. Right. Me of course, napenda kijana. I like you, bro. Renew your subscription today. Star Times. Enjoy digital life. Ngoko gwatogeni oringi kirinteto chetu cheru mwenge chokera na chionkrokine kumirite rukuo gatigati kama MCA onde gikundi kimwe kiabo kiria gitongeretwe ni uria wari mutongeria wa baraba inge Evans Mawira kuga kuri na mainya za kunyamari MCA baraba kwenda kugwatanira na ngabana Kawira Mwangaza bobone nyuma ya bamwe bao kuritwa kire kamiti cha mbunge MCA wa Kuoroto Frida Naito nawe akirunge kwane speaker kiumya kimwe erenjera ya mugwatithia nthenje rutere rurungi rwa MCA irugite gutero mena rurionoka gukuthingatirwa witikaniria buria bwaritirwe kiri muchemanio na mwandiki munene wa kiama kia UDA nthiguru nene we Cleophas Malala muthumruki ena rugonoru Rionarua kugwete mokitene county assembly ya Meru nyuma MC bamwe kuthabaiti kamiti balegesio bagikwa kiingi. For the purposes of ensuring effectiveness, there was a need to limit the number of members in the select committee on county budget and appropriation, implementation of county public account and investigation. The 21 to 21. That's why I was saying that we decided to reduce numbers from 23 to 21. Kikundi giki giotongeretwe Evans Mawira urora itore mutongerio bainge mbukene dia Meru. We should be respected and we should be left to guide members to choose their own partner of speaker. Mr. Speaker, do you want to tell me when I do my side hustle in the judiciary, there is anything wrong, Honorable? If a boy in a village feels unappreciated, he may resort to burning the homestead to feel the warmth of the house. The elephant in the house about this motion is purely about members who namely should be victimized from the perspective of some of the members. Bagwa gitumikeo ke gwitwa ke kamiti ni giki. Na tuto kwenda kugojo. We not take that line low. Inonto gote mtu autorete the assembly. Todaretia the speaker, todaretia the majority leader, todaretia the deputy speaker, todaretia the anybody. Mundo de jitaja by their right. Alingeri kura, imoringio wo kura kana anominate kya makere kya muretere. So toroito committee ne. Toroito kenyino committee. Toroito ke subcommittees. Toroito nara kunda wa kwenda Twitter. Watu to members wa Meru County Assembly by right. Na toka exercise our right, toka exercise our democratic right, toka de kaira sheria inonto. Nonto nyombeje tuadhurire nya speak otongeria out of experience. Narwa tu kuona ara mtu a disregard standing orders, ara disregard kwethira mtu ena right ya kwethira nyombeje either nominated kana elected. Na mbuge those of us who are supporting the governor. Narwa nonto bwa aje kwendereithia ndoa ba kwengwa kamiti ne ciao. Na ito kwenda kwera our SG Cleophas Malala ito kwenda kuona baruge eu yaandikirwe akiuga abatwe tuchenjwe kamiti na tuitwe kamiti wingi tuitwe kamiti ya budget park na implementation. Na ngoni intimidate kija bambika kamiti ne utewa mbika mbeu na nte ida se muleke na ne kija bagena ya jimo kana kunengera ire ikitiere I'm very comfortable ote ida na thina my friend kakwira oma
no mwanga ngotare na gavana kenda antu bambeo bona services amna bubu mutongero baba inge mbungene jena nino Patrick Mutuma etwa kiwana yo mutaratara junde jukuthingatiri na ibia mabiongo bya kalirendi betha bikende kithio ntububu ara muntu abati kukara na naru inya itokaria ngugeu ira tugwita nchete as a chairperson na majority na minority leader mwendethire IVC okwa na twathie muchemeno arua na itwathitie kuma kabera bere au muchemeno ile thingatene bwega ora ibatere kuthingatana ikenda tomba gwika committee ana members o wara batere tutithithirie ojo no ntoma njo minge tako watorandi wip tako ngo torenga atugere batwe turonere kenda assembly rani ure batere na kenda assembly karabwega ibwega muno tujuki members baba tujukitie directions from the parties whips ikenda twakisha tweka muntu wara batere kuringana na bere tewe na bubu mthio narua ikonekere kwena ugaruku kyo kitongere kya UDA ara msiwe kyago aitroja munene mukanukia batu tutena thina na ite tafadhali eteni bujukieni beyond kabisa no te mtu waje tayari timu tungi na woni nkarungamana excellence bishop Kawira Mwangaza usiku na mchana MC wa korotwa nwende urizikaki etho agikirwa ntwaja bakiama kikatho nontu bakundura ndi deputy majority whip wao kitekera mbugitenga kijukia na ngakita ngugi ura kubaterete na nkibera ibwega nontu bakona kugia confidence na uni na ndenda kuga ngatetheria majority whip kwa mheshimiwa G Muchoi ikenda tubagwitiria kiama kina mbere kira tuje nikyo majority party in the county assembly of Meru and okyo kinya the ruling party in Kenya na itukwenda kwira members betu na ba public thing na irua rekithurano kerua rekira ki kubuthetho na kiukari chandi ni majority leader kiukari following resolutions ira tubuthitie Nairobi tariki 18 ira kwa twikire ntukwira twari Nairobi twachalanire kire ofisi ya majority leader na deputy majority leader natho ntuko mwanja after communication ira yaita tukabwithia muchamanio ringi ya kuthurana ndene ya kuthurana kire ofisi ya majority leader na deputy majority leader ambao muchamanio yo bwithikire irua ri na yo rikikuitha yukiona results ira tukuwira una aro kuweka makai ndie twina uongozi mpya twina majority umwero uro communicator area twina deputy uro communicator area na narua twina wipo mwero akithia no orareo no thuro members enda kwatira Omuchoi na twathura deputy we Doris Gaki ko ni ngo gira tugita narua na twindie tukakisha UDA no karabwaga na twakisha UDA no kusamba mero ura kubatere na tukarikia mageto no tukigenio inyeto no tekia magenge tiga UDA amuthiene nandi ni MC wa koroto no frinda na itore urani kuringana na speaker Mero Yubundi agurenetho akuna matho kathumba kinyombeji the speaker or the chairperson of the committee shall order any member whose conduct is grossly disorderly to withdraw immediately from the presence of the assembly. So, Karudu, I order that the honorable member withdraws from the premises of the assembly for the remaining time for the afternoon sitting and tomorrow, and should not be seen anywhere within the presence and should not attend even a committee meeting. The media is here to ambie. Of course, for how long? We need to know what is the position. Yes. Umesema speaker amepeana directions to Kuzo. For how long? How long are we going to be changed from the assembly? Yes, that is the question. Yes. Etho akirigiro gutonya assembly mwaka kiuma twitite. So I expect you to comply with that, but please ensure that Honorable Nteto leaves the assembly premises 20th until 20th of 20th of February 2024. Muthuri Muriuki, Weru TV, Mutine Jokangangi. Rais Ruto ari nthigurune ya Dubai aria onekete gwikumiria bunene umbani bwa utea bwa Kenya gutumanira mbeca ruone ontugite ni butethetie anene gukuria biashara na kinya uchumi bwa Kenya ni achokete akatha uwezani bwa kigina kia Slafund akiuga ni gitethetie anene ya Kenya gutiga kuromba kiria antu baria bethirite bakibanyamaria. Rais arite kire kigomano kia thirikari chionde chia nthiguru kiria kitagwa World Government Summit 2024.
Akirĩrwaria rwawe kĩgomanone kĩa World Government Summit 2024 ntere cha Dubai, Rais Ruto nonanĩtie buria Akenya bagunĩkĩte no tumanĩri bwa mbeca gũtũmĩra thimũ. Our proudest moment as Kenya, which has come to define our country in the digital technology space, is mobile money, and Mokhtar Diop has referred to it shortly, which first emerged in our country as M-Pesa. When Safaricom launched the service 17 years ago, the country's banking sector was up in arms, pointing out that Safaricom had set out to conduct banking business without either obtaining a banking license or undergoing the rigors of banking regulation. For its part, the public eagerly embraced the liberating efficiency of mobile phone-based cash transfer. Nongerete mubango jwa Hustler Fund jotethetie gũkĩria Kenya baba ingi. In an economy powered by an informal sector which provides over 70% of employment and contributes to more than 75% of our GDP, our transformation agenda in Kenya dictated that affordable credit and financial inclusion be made available to the majority as a matter of urgency. The Financial Inclusion Fund, or the Hustler Fund, has made this nearly possible, liberating millions from predatory lenders through a digital lending and savings platform powered by our telcos. Rais Ruto naugĩte agatigĩra ũtungata bunthe bwa thirikari nĩbũkũrĩrwa ruone nĩo e-citizen. Recognizing that the efficiencies of technology extend beyond speed and security to inclusion, transparency, and integrity, we are now finalizing the process of enhancing e-government by digitizing all government processes and automating public services to make them accessible to all citizens. In the last 1 year, we have digitized government services from 5% to 80%. The plan is to make government 100% digital by the end of this year. Nĩarĩkĩrĩte nthĩgũrũ cia Afrika nĩ kũmbana gũkabanĩra na ũgarũrũku bwa rĩera. Previous approaches to climate action have placed the world's economies in a difficult position of having to choose between development and climate action. At the first African Climate Summit held in Nairobi in September last year, Africa defined its place in this discourse. With its abundant endowment of natural resources for green industrialization, including resources for green critical transition minerals, carbon sinks, and arable land, as well as the highest green energy potential from solar, wind to hydro and geothermal, Africa is the de facto epicenter of a green industrial revolution. Ntuku imwe nyuma ya kuthithia ndionga kaunti-ini ya Meru, ntuku ya narwa mutongeria wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka nĩakinyĩte kaunti-ini ya Embu nĩameneretie thirikari ya Kenya Kwanza akiuga nĩangaratenie wĩti na mbere bunthe buria bwari bukuoneka kiri rwangi rwa kithomo. Nĩachokete ameneria thirikari ya kaunti ya Embu nĩ kweberia biashara thoko nene, akiuga kinya uthondeki buria bwari buthithike butambĩrĩria kinya mĩeri 6 nyumene. Rita Mwaniki ena rugonoru. Mutongoria wa kiama kia Wiper niwe Kalonzo Musyoka ni ucerete miena ngurani ya kaunti ya Embu guku akirutaga mavitia atongoria a thirikari iria ikuo gwa kavinda gaka ya Kenya Kwanza iria itongoretwe ni ndagitari William Ruto ni undu wa magoti mengi maria makathikitwo miena ngurani, undu uria uracungirira ngarama ya muturire kwambatirira na gikiro kinene. Pia hii Kenya Kwanza mtapelekwa nyumbani na ushuru kila mahali. Baya, mumeona tangu Kenya Kwanza wachukue mamlaka, shida ni mbili. Shida moja ni gharama ya maisha, na unatozwa ushuru kwa nguvu, upende usipende. Utamwa kutoa kodi ni kutoa kwa area. Guku akirutaga atongoria ngurani mavitia ni undu wa gutumira nae mbia cia mwingi. Na bareru Kalonzo arauga no nginya a Kenya onthe maregane na utongoria uyu. Patia mvua
wengine wakidhani ni El Nino wakakula pesa hata El Nino. Walioko sasa mamlakani kazi yao ni uporaji. The time has come tuseme enough is enough. Na kusema, unajua tulikuwa tukisema punda amechoka. Sasa punda wacha kuchoka, ameanguka chini na mzigo. Na guku thiini wa tauni ya Embu ni uraruta mavitia atongoria aria marutire avuri biashara a thoko thiini wa thoko iria nguru wariria gutari wira urutitwe nginyagia riu mieri 6 mivituku. Akaja hapa tarehe 26 mwezi Mei na leo tuko February, mkaambiwa mtajengewa hapa parking area ya ghorofa 7. Sasa mimi nawaambia Kenya kwanza, kama hawata na wakatoa watu zaidi ya 3,000 hapa, hawana mahali ya kwenda. Wananchi wanasema kama hamujengi hii project 26 of May wanawangojea. Hakuna contractor, hakuna dalili yoyote, na rais mzima anakuja kuandaa watu wa Embu atawajengea. Hasa wapie Kalonzo amewaambia usipofanya hivyo in June tutarudi tuambie watu wetu warudi mahali walikuwa. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Uria wari mukaririgite wa ngwataniro ya mawakili rwangi rwa Tharaka Nithi Kiremi Muturi ni atariritie kurega kunganirwa kwawe nyuma ya mutongeria wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka na njuri yawe gwatwa rutha rwa gwika micemanio kiri tauni cia Ndagani na Chuka muthenya jwegoro. Augite ni amukirite Nteto ati ni county commander uraitire mwerekera jwa kurega Kalonzo gwitithia na mbere micemanio eje akiwa ni giuta tina watho kia omuntu na kinya kioto kia omuntu na kinya juju ni muthuganirie jwa wathani bwa Nyayo bure bukurukini kagita. Samogeshima na ripoti eje. Nyuma ya micemanio ya gichiacha ya kaunti ya Meru ntugo ya Egoro, mutongoria wa kiama kia Wiper Daktari Stephen Kalonzo Musyoka arari akurukire ntere cia Ndagani na muchi wa Chuka arari aranirie na akari. Mukaririgite wa agumbere wa kiama kia mawakili kaunti ya Tharaka Nithi Kiremi Muturi urakithurano ni gikuruku arwagira giti gia useneta bwa kaunti no noe apetwe wira ya kwandikira Borichi barua ya kubamenyithia mucemanio juu. Barua ira andikire na kumenenkanira Jumamosi ya tariki 10 mweri juu yerekeretwe OCS wa gituo kia Borichi gia Chuka. Tuona ni ntu wa heshima na ni ntu wa gitio na nikenda kuigwa kwina mibango na mutaratara na gutikigwa kwina mauntu mengi niwega ku notify security kwogu ni obisi ya Excellency Kalonzo Musyoka ni mamburirie kethronwa notify obisi ya thirikari kana ya polisi ya guku Chuka. Kiremi ariuga acokerwe barua enu airitwo ati mucemanio jo utietigirwa untubura akuga ikiutha tena watho kurigiria mutongoria kurutha mucemanio toju. Nituratwikire concerned muno na twenda kumenya kugitwika Kalonzo ati gwitikirirwa akethi mushimwa Kalonzo ati gwitikirirwa akethia antu atia nuntu tukutina sheria kana gitumi kiria gigutuma muntu ta mheshimiwa His Excellency Kalonzo Musyoka ategwa agitikirirwe kana nwagiriwe ukethania kana kwaria na antu ma Kenya kunaku. Twauria ni otwerirwe ya Leonda ya umanite na the county commander wa polisi auga mucemanio kana Kalonzo gukethia antu utitikirirwa. Ende Muturi ariuga itagaririra Borichi ria kurega mucemanio jo iria gucokia Kenya nyuma na retibatiri wetigirika Kenya ya emunde. Untu ucumiririte ti untu mwega na ibanini na nituguria thirikari review icudhiririe wethirwa musimamo tosu wa antu maria makurutira antu thirikari na especially the police and administrators ni makuruta wira kulingana na sheria kana bura gwitikiritwe ni sheria nitugwitikia. Musimamo usu wa polisi ni oppressive na tewantuko cia kiriu ni mauntu maria mekarikikaga endelea ya kiujumla ya endelea ki umoi mauntu maria twarikanirie na motene na especially tukimenya twina katiba njeru ya 2010 ile irenkerete mwananchi binya na freedom mingi muno. Kwogu nitukuboya utongoria wa Tharaka Nithi wicudhiririe ungwa mamenye wegwa kama kwenda gutigwa mari nyuma endelea Kenya kuthia na mbere na nitikuria antu Tharaka Nithi namo
mamenye ti wega gutigwa marira itagwa iri paria ni untu ni kwa ithiite na mbere na mount no koma thiite na mbere no ankinya turungame bamwe na nthi yonde nikenda tubote kurungama na kuthie mbere wega. Itwaraniritie na kamanda wa borichi wa kaunti ino Zakias Ng'eno ura areganite na Nteto atinwe ararigirie mucemanio juu akiuga ati wira yake ikuraithiria mantu makonie kaunti indi tia witigiria kana kuregana na micemanio. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge achuka igamba ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Nyuma ya miaka kathomba kari kwithirwa bagite tani untu bwa gutabarika kwa barabara ya mbiti ntere cha Muthambi na MC wa Nteriji niwe mauguni arombete akari gwitikia kwaramwa kwa barabara eje na batethererie na njira ya kwebereria into byao bira byombekia kuringithwa ni Murandi Jojo bobone nyuma ya mwerekeria munene kirirwangirwa barabara thirikari ni akaunti eje kwithirwa kiuga gitumi barabara eje tathithwa ni untu ni bagwetia kumearamia na no mwanka eringithie ithaka biakari. Mate Mugambi ena ripoti tariria. Agita gwatori bantura chianto ibona tomeri ba barabara ya mbiti wandia Mozambique ba kiriraga na nkinya gukaya ikuthuka kwa barabara enu muthenya we munthi thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi iraruka inu tayari kwaramia na nkinya kurutha barabara enu kenda ntu bambara inu bakaomba kumitumira mbuge gwa kagita karaja njira eno twithite tukigeragia kumiruthira maintenance negakorwo ina challenge nonto bwa standard ya warie road reserve ya njira no currently ni 6 meters na standard ile battery 9 meters kenda tomba gwa achieve standard ya njira na ndire njira ikwendekana mbuge mndu turenda kwaramia njira no twike 9 meters kumau tugakorwo tuna space ya gwako ni kenda tweja turute wira kurutha drainage na kendire drainage ngwethigia tugatema mutaru akwira roje ara kwendekana karavati twikire karavati ya gukulukia roje ara kwendekana karavati ya ukirusi roje kuma mwana kuthi mwana ronge twikire tucoke kumau tweja na tukeja phase 2 ya njireno ire koragwo ingira viring gwikira maram kenda njire kore standard kuringana na MC wa wandia Muthambi Morris maugo barabara enu irari kubaria biongo bonene atori ntugo gwa ntugo bakiraramikaga na nkinya gwitana mbitwa nontu bwa barabara enu na ilari headache anto bataomba kumilia into jao iria ka anto beria bakamatageria baragwijaga na bikibiki anto ba mbemba barakamatana gituro likwina mathiko kulali so hard ona gukamata mwele kwira naria ukuthikwa lakini for now atori ona babongwa be bagwetikiria ni beganiru nonto ni bakuona machine kwija na wila no kwambere na machine eno irambereria wira oterungamaga na anto babe na bena into barabarani baerierwa ni barimite barabarani oro na mbemba barabarani oerie nonto erwa keroje barabarani machine gatukania najo ethwa ngeti akue barabarani omerute nikenda barabara ni omba kubua nikenda bomba kumilia into jenu je migonda nabo yali mibambemba ale mibamboso na into ine bwenda kujila thokoni na botomba kujila thokoni barabara kaliogo kuringana na atori bambara ino wirigiro bwao barabara enu ibonene kenda kurute into byao mendani na nkinya mantu mao kuthongama gutura miaka ewiri onde ni thimitwe maita maratu mana matano antu bakaruta into jao bagakura mitira kinie karega kwaramwa no umundi gatukona ni Jesu akinya guku tutwire kulwa nayo tukila gwatia tukila gwatukarurirwa twero na tutiye kumita barabara ambitie nitumitage mwangasa o tukimitaga mwangasa ogu no kero ya ambiti endo mndene kiama nonto tiyo tutolete na rena kugwezaga guku ko intoje tukudiragira guku ngari kiripotera Weru TV kuma gichigo mbunge kia Mara bitagwa Mateni Mugambi ni kuma kirirugono runi utukuona kanya kangi ga kunogoka ugeta kuraja insokerete na Nteto Nkuruki. Are you paying your Zuku bill using mobile money? Well, let's have a look. If you're using M-Pesa, go to M-Pesa menu on your phone, select Pay Bill option, enter business number 320320, enter the name Zuku,
followed by your account number. Key in the amount followed by your M-Pesa PIN and send. If you're using Airtel Money, go to Airtel Money option on your phone, select Make Payments, select Pay Bill option followed by Other. Enter Zuku name as Zuku CATV for fiber users and Zuku Sat for satellite users. Enter amount followed by your PIN number and send. For reference, enter your Zuku account number. For both payment options, you'll receive an SMS and email confirmation from Zuku. Zuku. Life got better. Nonto mata izeterere na itha mugwanja angire kantu gakoroma irio bya korea Ile kama yako huku igwa. Kario kagentere boga bwezea karibuni ibirombeni ibwega Au nyongo eterete au. Bebe, mpimelo ndugela nyomba etere kariozo. Tiwa ndo mekarire ete modugi Ndoka imodugi ko tumelete. Afya Plus. Afya Plus. Inanga itazo. Zozo ronekana ndukene chionde na ndinyarekana no. Ena vitamins. Ena minerals. Keno kwa tukala ni wa nyomba eu. Zozo na ndinatosa. Afya Plus. Ange menye kedirire. Karenio haumburetere ntima. Motuzo Afya Plus ntima etingana. Tembea kwingi tuona mengi. Naona tu ya kwanyange na nyoroka tuona abi. Afya Plus. Nasho ujumoto. Motu te motu. Motu ya Afya Plus. Zogore ndukenerere akwe nagwe. Panda tukupandishe on your entertainment this new year on GoTV bila kulipia extra. Kama uko on GoTV Lite, lipia GoTV Value. Utapata kufurahia GoTV Plus. Tayari on GoTV Value, then lipia GoTV Plus uenjoy GoTV Max. Kama wewe ni wa GoTV Plus, lipia GoTV Max ujinice na shows noma kabisa on GoTV Super. Furahia the best sports, international shows na local shows una like free. Download GoTV Stream. GoTV. Love it. Je, unatafuta hoteli tulivu, ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza furahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana kando ya barabara kuu ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kutoka mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana, unaweza kutoshea watu hadi 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano. Vyumba vya mikutano ya kisasa, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, camping na mahali pa watoto pa kuchezea. Vyumba vya kifahari vya kulala na vyakula vya aina yote. Kwa wale walio na mikutano au kongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Kwa habari zaidi, tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742-205-295 au 0733-570-530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. This February, tunakupenda daily on Star Times, where you make me the happiest man on earth. We're serving you hot drama and steamy romance from the best telenovela makers. Captivating Thai dramas My Forever Sunshine and My Name is Rhea. Intriguing Indian dramas Divya Drishti and My New Mother-in-Law. Passionate Filipino dramas A Family Affair and Crocodile Whisperer. Catch up on your local dose of drama on Pink Ladies. Will you marry me? Please marry me. She says, yes! Yes! And the unmissable dating reality show Hello Mr. Right. Me of course me napendo kijana. I like you, bro. Renew your subscription today. Star Times. Enjoy digital life.
Ngechokera na Nteto Nkuruki uria uraerwe ngugi ta mwerekeria wa Jomo Kenyatta Foundation niwe Peter Mutuma Kalembe ni achumiritie gutariria kurega kunganirwa kwawe akiuga kuri na nyombe imwe ya Nteto echiumitie kumuthukiria rietwa ariuga kuri Nteto chiethiritwe ikithiurukwa ati neti ni borithi banthikiri gukonia makarika jagi kuya sniper akiuga bobo ni urongo augite akajukia matagaria jaki watho kutheria rietwa riawe ta uria tukumenyithwa ni muthuri Muriuki. Peter Mutuma Kalembe ura kinya no mwerekerio Jomo Kenyatta Foundation augitira na kinyite kotini akithitaka nyombe imwe Nteto nikire kuyumite kumuthukiria rietwa nyuma ya kuga ati Kalembe na kinye kinyomba cha nthikiri nikenda kuandika rukono rwawe kumenya gikuge sniper. Last week try na so much propaganda na kwenda kumenyithia antu bakwa ndani ya Meru County, family members, relatives na mono thimu ira nyingi ndicivite no ntu bwa Nteto ira burari bukona ndene ya nyombe imwe ya Nteto na yaete propaganda kana yumbite gwikira propaganda na egekira mbiche kone achoka ikatumira marieto jako jo jairi Peter Mutuma Kalembe ikauga impandikithitie statement na CID rwangira CID mantu ne jako nigi kuge sniper ni urongo, and that is why the whole weekend turajukirie matagari kanda juke matagaria cha kuona lawyer wakwa nikenda bomba ku file suit kana nikenda bomba kuandikira Media Council of Kenya akira mikano ntubwa nyomba cha Nteto imwe kana nyombe imwe ya Nteto kwithwe gitara ndegi kaira propaganda kuhusu kugera ntaka kiri marieto janto na yubi atumira wona Thaa lawyer na ombite kubasafu na demand letter with about apologize na at the same time bari damages oaje kinya kuusarese Mutuma ora muteterio kyoto nene kaunti Meru kijetho akichumiria na kunya na kinyete kotini nondo nyomba eti Nteto nyane muthukiritirитwa kiwane mutongero gikundi kimwe kirikojania mbeche cha matundira mutino jwa kangangi na bara na bo bendene ya wandiki bwa Nteto batikomba gutumira professionalism we unabo ikieba gikinende nakyo ani untu bwa kwithirwo kwi bobo tumira kanya kau na nyomba cia Nteto kuthukiria bangi marietwo theri na kwaria orongo mantu jationa jatino kuje indikitie kuthukirwa rietwa ngitagwa milisia na nkiragwo ndina group ya nkuruki ya antu igana bara nkuri ya ngari ndene mutindo jwa kangangi ikamanisha oni kuthurania ugoti nkuruki nye thirikari irerio nkarigwa ijare ringi ndetho ndike industry ya matatu tige gitare yangu kama to imatatu mpanite kana mbitite safari so ndithitie baruga ukurukira wakiri okwa ya demand letter nontu bakuthukirwa rietwa na gwatwika nyombe we Nteto etiomba kwithirwa ikimit demand ire chiendene baruga eu nkethwa nkiromba wakiri okwa ete kotini kenda nkomba kuri wa damages. Kalembe na Seresu Nandi bagwite no mwanka baromborekeri kethwa tu bageta na mbere na matitango jaja no mwanka bakethwa bagirwa nontu bakuthukangirwa rietwa ingwetekia kwina ruga ya gutumira jora antu bare mbunge kutho kwina parliamentary language na kwina ethics cia ndiki ba Nteto kwi marieto tiombo tumira utino kuje weta mtu militia ni umona kumweta al-Shabab no mwana kumubradi mongiki no mwa kumubradi mtu moragani no mwana kumubradi enyomo ya kithaka irete bati kwithirwa aria mona antu bange so kutumira marieto jajau utino kuje ni kwithirwa aria against the media ethics na gonde na biore bibinge mono kwanda kuria event wangirwa turwa CID ndene ya Meru ndira bukurekeria nyombe imwe ya Nteto ekaya kana kenda gutethithia muruki investigation ya enderete na mundu agekira Nteto babu ticho buthithite kana bwetete mundu jagoni mbomba kwandikithia na bwachoka bwakira ndenda kuria kiuria mbori atire kanyombe Nteto ya above the law ka ene baba bongwa ene station yeje wale above the law rira bukareka uthuthuria bwenu na rira bukareka mantu jenu rara bugucunguza ja gikuge sniper burekere mwankira Thaa wananchi ba divert mitwene yao mundu agiteje yabangi marathi akaitithia Nteto ndere itire niki nondu bote kumira bukushon nyombe u ya Nteto nondu wa gutanish marito janto innocent na ethirwa frequently kana repeatedly
kayo karegicoka na ukinyanga antu na ikira antu Nteto ile itio Muthuri Muriuki, Weru TV, Mutira Jokangangi. MCA wa Kibiricha Jacob Mwirigi na mutongeria wa bareanini mbungeni ya kaunti ya Meru mwenda ithilene bariongerete mukuru umwe na rietwa Joseph Kirinya uria wonekanire akiringithia anene mitandao kiumia kithiru nyuma ya video yawe gukenia Meru baba ingi. Kire video eje mukuru Kirinya onekaga gucokana na mukuru ungi uria wageragia gukathanga bana Kawira Mwangaza kirirwaria na andiki ba Nteto kumania na njunga eje atongeria baba ne bajukitie tagari ya gutethereria mukuru uju. Giworione budoneni mono mwidena mbere butige kuyaga gikukuki borione butige kwendaga mantoyo deri mantoya uderi nejaririe Nture nyangakano nteresia ntui wandini ya Kibirichiko kaumo kan Joseph Kirinya mukuru uria ukenete mwingi mitandao ne kumania vindu ijira itite na mbere buru barabara eje ne county na ngabana tai mogeni mono kwanza fortunately ngabana no area na mije boega eta kwa na ala ngombe na ndio ujira eta na ala na bangichi sawa anyway sawa okay mukuru yukirinya no kuringanizwa ngombe ni aturi bamwe kumane na kwariria kwa witi na mbere maturani okulukira thirikari ya county ya Meru runguru ngavana Kawira amwelele matuatura no tukuga bangi kana ja ujonde akuga yakagitwa kaza tutizirwa tulio wakurundugiri ona ndina bwana Mwirigi tu ura wina uwezo jabu na kinyawe ngare na itake kuruka itiri ale nonga akadiru kageta bwantuki inda kaida atonya kwa wara na kaumo na njire ntuki Kirinya kinyilito mibia kuringanithia utongeri bwa thirikari ya county ya Meru kaite ne kauna matu ya tiura kama tuatura kote kego tukinyira na we aina sio treasury na kansora bawe na MCA wawe na machifu masabuchifu na ibari jo bongo mtando Mwirigi atikinya iro hiyo na ndio ndenda kuira hata kero Mwirigi utikio kimbezi ila Rais Ruto William atere kenda tuona maweka cukuru mbi tuona tuthoma ni ate ito kinyira inde Mwirigi Kawira wezo te matuatura ya kaura ija ya kaura to umwa akuru ndukije na ndekwa Kirinya kinyilio kiriobu woni kile ndona gikawira nonga kiratu gikobe thano niko gikiandire kuguru tukona mwanka kwa irwa na ndi njira nayo ira ramiege yakirwe kagitaniria ugeithiria kando cukuru igakinya mujujune ikaumira kithaku mugumone katheri ramia Germania twetwa tuterekete thirikari eriku na maendeleo ya nchi antu akwa mandibuti kainya ya kureka na kunywa barabara ikabwa ntunyo mbija na into ujenzi nambi magari yakija anapata namna kuingia na kupitishia wakulima kama sisi huku mashinani yakola kunywa biu tiri na dine imbecha na kumania bure mwingi beti tenamre na kunyamarane untuba washe mirandi yetu maturane kumakire thirikari ya county MCA wa Kithimu mwenda ithile na ruri mutongorio baraba nini mbungeni ya county ya Meru urio liungirita mukuru yukirinya ni untuba kwaria uma kumania bure mwingi ba kunyamara maturane ni untuba washe witi na mbere buru bitumire mbeya wena mukuru rawe to Kirinya mukuru aritio rethirita esamba mitandao na nau ndona mukuru na aririo uma na mukuru no aburito ithaeto the truthful man in Meru no ntuba kwaria uma ikagwethira barabara nene o mukuru barwami nio bari ntukwira na barabara te ne thiri na muntu na kweleza akaeleza Nteto ile eleza na mukuru aigwa Nteto ati uchienda igiatuma uwa matuatiura no ntuna kono otibwa karika so brankwenda kwa mukuru celebrating ndene Meru na ibo ntonde omona na nya tukona nyumba araria nyumba imbi na nyumba imbi na makolo nyumba ya kario so kinyana kwenda attention ne well wishes and barabamba kwethira iba iketo manto yawe MCA wa Kibiricha Jacob Mwirigi na ruri mkaririti wa kigena mbungeni ya county ya Meru na ruraba watanite amwenda kire kulungira mukuru yukirinya ntere ishi ya Kibiricha kuromba the leadership ya Kawira rete gitanande rekuringira rekuinira maendeleo kana rekuina kabati
igita ri ne ya guita ngugi onwe no ntukinya uturo kuo waita ngugi na ete kuritwa yonwa na etethia gutike tukethwa tukithithagia. Number 2, turi gipindi gyo kurukia budget ira twina yo ya Meru na mbuge mwaka yoyo iturike ni turi assembly tutethithia budget ya kawaida ire kuja kubangwa ni muntu umwe. Budget yetu tukamibanga ikiugaga mirandi nairi kenda yarega kuritwa tumba kuthingata na riu iromba ria mwenda ni untu mwingi mature na kabambiria kuona na kunwa buru ni utongori bwa thirikari ya kaunti ya Meru kaitene kao buru ya mukuru yukirinya ni untu wa shamirandi etumi maturene ngira tukaromba kana kira nkuromba Meru anto bawe ndibu bwega baraba ina bakwenda maendeleo bate kwenda sarakasi ira tukona ndene Meru anto ba ito baromba patience betere itare kai bona ngwera assembly Meru kurita kana mebango ara tuini ono to in the next 6 months togerekania na this financial ke kuthira July June na thira June otengo iriti orende thira June na ara kweta barabara itakinya no ira itabitere ano BMTF mwashima mwiri ana era wanyawe ira itanenkerwe ende ira itote no bya kinya ajole wondire chomba gwetha ira itabikinye they want inkai muno na inya kinya wondi nera kira itakwa tu agirita kire mare makido kite kiringo mbicha kutu ikitira wondi MTF netira wondi nera ikaringo mbicho thari so ibyo tukwenda kwa otengwe chethirite ikiriteka na mbeche ucho the 5.1 million ira chekiro ke barabara. Weru TV kumaburi mbita wa Kelvin Kimathi. Chukuru chanto kiombe ni chirikaga gukurukira kagita gako mono ni untu bwa mitaratara ya kithomo ithiritwe ikigarurwa utuku na muthenya. Akiaria murungamiri wa chukuru ya Chogoria Milimani Mbae Batini augite wagi bwa mauku jaraza kuendeka arimu bakung'ana na mathaga jange za gitumi ithiritwe iri thine nene amwe na buna reganete na ngutu ire chithiritwe ikithiurukwa ikiugaga ati chukuru eu ni kuingwa. Mati Mugambi katumenyithie nkuruki. Ithomo gwagikigarukaga ntugo gwa ntugo ndeni ya nthiguruni ya Kenya mathi na nkuthonwa mathiete na mbere kuingira na nkinya kurumira machukuru manto biombe mabuku mara makwendeka na nkinya arimu batwikite kinyamara kuoneka. Learning materials, we as private schools we have Kenyan learners and we want to the government also to consider these are Kenyan children. Pia wasaidie wanafunzi kwa kuwapa some materials. We are having that challenge sana na hiyo ndio ombi letu kwa serikali kuu ya Kenya support the private schools. Kuringana no tongoria bwa chukuru ya Chogoria Milimani gutire na arimu bakugana bara bathomete na bara bateri na bara gukinyira mutaratara mweru wa kithomo. Challenge nyingine ambayo tuko nayo in the CBC implementation, it is somehow coming expensive, ni gharama sana kwa wazazi, ndiposa wameamua kuwapeleka kwenye shule za msingi, the public schools. So we are asking the parents that they keep on moving with this CBC. It's all about creativity and not money oriented. They also look at the private schools where we have a quality education. Another challenge to our private schools imekuwa ni shida ya walimu. Walimu wanahitajika kwa wingi sana sababu ya their subjects ambazo wanasoma ni zimeongezeka ukikompea na ule mtaala wa 844 system. So shida ya walimu imekuwa changamoto sana sababu katika kwa mfano grade ya kwanza na grade ya 8 mwaka huu bae bari ne uranwe murugamiri chukuru ino ariuga ende amwe no guchukuru chianto biombe no abatindikite agikanukagia nguto ire itwire kuthiuruka ati chukuru ino etire oko kambuge kimonto mathatu utundu no mwiyo and augire even last year na gwa skuru ete kwendua skuru ete kwamborithanua
na cukuru ite kuingwa cukuru ite is on na ni fully captured ni njala ya the 3 directors ndi umwe mbita kwambaye yali simugendi ambassador wesinigana and Mrs. Digger Mbae ariuga abokaombe ka thirikari nene nigerie gutetheria cukuru cia ntobiombe burabumbikana. Leo gatuge thirikari ingiomba ku support private schools because kithomo no kimwe na antu bathi kwandika bandika wirwa thirikari umwe thirikari nimbiete thura mtu private niba kwandikana na wa public kwa gutu yongeromba thirikari ingiomba gututethia na ine donation na watukene muno. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara bitagwa Martin Mogambi. Rukirirwa na Arua County Commissioner wa Murang'a Joshua Nkanatha bagwatanirite na kamanda wa borisi na rietwa Kainga Matthew na baringi njeki ni borithi ni betithite na mbere musako ntere cia Gatanga magumuini aria bagwatite nchobi cia mungwana amwe na ingi irite gwitikirika rungu rwa watho bobo bwezite ntuku inka inyuma ya makarika janyu ibanchobi kura metho na bangi kinyaguta uturo wongere kubwa nchobi ndege buge kujirirwa ntere nyingi nthigurune ya Kenya. Kupitia ushirikiano wetu na wananchi ndio tukawaza kujua kuna kiwanda hapa ambacho kinatengeneza hii pombe yote mnaona hapa na ambayo yote ni counterfeit. Mtakonifahamiwa na KRA ya kwamba hakuna pombe imelipiwa ushuru hapa. So RRA ya kumaliza pombe katika kaunti yetu ya Murang'a ilianza rasmi leo asubuhi. Tukitoka hapa tunangojea na maafisa wote wa usalama kutoka sub county sote 9 na ma-OCS wote na ma-ICCs wote katika jiji la Murang'a, ndio tuanze tukaongea na wao na kuwapatia irani ya kwamba in the next 2 weeks tukisikia kuna kitu inaitwa pombe katika location fulani ama kijiji fulani, tuliambiwa hakuna transfer. Tunataka kuambia wenzetu hakuna transfer. Ukipatikana nayo kwako, uchaguzi ni wako, umalize ama uende. This unprecedented behavior that the members of the public have started to manufacture such alcoholic substances that are likely to endanger the lives of people, like it happened in our neighboring county, will not be condoned here in Murang'a County. We have been able to impound quite a number of liters, around 150 liters of ethanol. And this is the very ethanol that made people die in our neighboring county, and even some others turn blind. We cannot continue like this. I'm glad to report that the members of the public are really helping us to make sure that we don't allow this activity to continue. We are going to make sure that after this, we charge the suspects or the suspect with quite a number of charges that will be preferred against them. Of course, we'll apply the Excise Duty Act 2015. In addition to that, we are also going to apply the Accessible Goods Management System Regulations Act of 2017. And also, finally, we are going to make sure that the East African Community and Customs Management Act is also put in place, among many other charges we are going to prefer against these culprits. I would like also to advise the members of the public that it's important for them to choose on what they consume. You have seen the many brands that have been counterfeited here. Almost 50 brands have been counterfeited. In fact, they have counterfeited almost all the brands in this region. That one can tell us that these are people that know very well that they are committing a crime. They have malice aforethought. These are people that understand very well that in the process, in the event that they sell these kind of substances,
they will endanger the lives of people. People are going to lose their lives, and others will get other challenges like, turning blind, the way we observed the other day in our neighboring county. Au nio twakinyira muthia Nteto chietu cheruthe Imwe tuchemanie thaa 3:30 nkuretera iji na ingi nkurukieta na mbere na gukenera mibango ndene ya Weru TV. Mbeta MAUREEN Kinya muonanire to mathithio MAUREEN Kirimi.